September we met. I could tell by your smile you hadn't been with a good. Hey guys, welcome to my channel Neha's Passion. तो आज ही লৈ আনিছো এটা স্পেশাল ৰেচিপি হেতু হৈছে ধাবা স্টাইল মটৰ পনীৰ। ধাবা স্টাইল মটৰ পনীৰ বনাবৰ কাৰণে এটা গ্ৰাইন্ডিং জাৰ লৈছো। ইয়াত 1 কাপ বিলাহী, 1 কাপ পিয়াজ আৰু আধা কাপ বিটৰুট লৈছো। ভালকৈ গ্ৰাইন্ড কৰি ললো। এতিয়া মই লৈছো পনীৰ, ভালকৈ কিউব শেপত কাটি লম। पनीर पीस तो बेसि सरू नकरूँ, मैं अलग डांगर पीसे करिम कारण कि ढाबात अलग डांगर पीस पनीर दिए। पीस पीसকৈ काटार पाছত मैं पियाज चप करि लम। कमिও এটা पियाज चप करिছোঁ। আপোনালোকে পৰিমাণ চাই चप কৰিব। যদি বেছিকৈ বনায় তেতিয়াহলে আপুনি দুটা पियाज দিব। আৰু লৈছোঁ এটা বিলাহী। এতিয়া এখন পেনত 2 চামুচ মিঠাতেল দিছোঁ আৰু पनीर के पीस फ्राई कर लैसो। पनीर बेसि फ्राई करिब नालागे, फ्लेम तो हाई रखी गोल्डन करी मैं उठाई लम। और एया सब पनीर फ्राई हो गल। मैं बेसि फ्राई करा नाई, अलप गोल्डन राखिसो। एतिया एकेखन पेनते मैं अलप बेसिকৈ तेल दिसु, कमिও 4 चामुच। और याद दिसु गोटा जीरा 1 चामुच, लगते दिम गोटा धनिया 1 चामुच। भालকৈ फुटाई लम और याद एड करिम पियाज, चप करा पियाज। चप करा पियाजखिनि भालকৈ सटे हबले दिम। तार पाছত दिम मैं चप करा बिलाही। एतिया भालকৈ मिक्स करी कुक हबले दिम जाते पियाज और बिलाही गली जाए। तार कारणे मैं 1 पिंच निमख दिसु और एया मैं मीडियम हाई फ्लेम और भालকৈ हिजिबले दिम। लगते दिसु दुटा जलकिया और आधा चामुच आदा নহৰু पेस्ट। भालके हिजाई लम। तीन बा 4 मिनिटर पाছত मैं यात मिक्सिंग पेस्टखिनि दी दिसु और भालকৈ हिजाई लम। कमेও 5 मिनिटर बारे हिजाई থাকিম जाते ऑयल रिलीज হয় और बीटरूटर केঁচা সোৱাদটো जायगৈ। ভালকৈ हिजा पाছত मैं यात एड करिछु जलकिया पाउडार 1 चामुच, धनिया पाउडार 2 चामुच, जीरा पाउडार 1 चामुच और दिसु परिमाण अनुसरि हालधि। तार पाছত यात दिसु मटर और निमख स्वाद अनुसरि और भालকৈ हिजाई लैसु। कमेও 2 मिनिटर बारे एनेকৈ हिजाम और ढाकी ढाकी हिजाम। 2 मिनिट माনৰ पाছত मैं यात एड करि दिसु 1 कप पानी और भालকৈ बॉयल हबले दिसु। बॉयल हुआ पाছত मैं यात एड करि दिसु पनीर। पनीर एड करा पाছত मैं यात एड करिछु 1 कप क्रीम। আপোনালোকে গাখীৰৰ সৰু ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু মনত ৰাখিব যে গাখীৰৰ সৰ ইউজ কৰোতে আপোনালোকে ভালকে সৰখিনি ফেটি লয়। এতিয়া মই মিডিয়াম হাই ফ্লেমত বইল হবলে দিম। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands। আৰু এয়া মটৰ পনীৰ বনি গ'ল। আপোনালোকে নিজৰ কনসিস্টেন্সি অনুসৰি পানী বেছি কম ৰাখিব পাৰে। মই এতিয়া অকমান গ্ৰেভি থাকুতে ফ্লেম অফ কৰি দিছো আৰু ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ ধাবা ষ্টাইল মটৰ পনীৰ। সার্ভ করার আগত অকমান উপরত ক্রিম এড করবলে নেপাহৰিব, খাবলে কিন্তু খুবেই টেস্টি হয়। সো রেডি হয়ে গল ধাবা স্টাইল মটর পনীর। খুবেই ক্রিমি আর টেস্টি এটা ডিশ। আপোনালোকে শিওরলি ট্রাই কৰিব আৰু মোক জনাবলে নেপাহৰিব।
ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব নাপাহৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিৰ লগত আৰু মোৰ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং। টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই।